Yes, hermanos, masaham los tiempos al chukuyunek pas iskanes kumam Dios yet hun solanti o kukuyek iskanes kumam Dios es hermanos. Ipan 1 Timoteo capítulo 1 ato ayoneko achama apóstol Pablo chikuy wacham acabo bien orientado chunkan Timoteo chikam kuylay kanoh chikam choslay kanoh set billahi ok acabo kuype yel ajunto chihila ay inesnap al chama apóstol Pablo y utol mashila ay versículo 3 y versículo 4 chihila tol ay choh kuyp anile ibelogyu chi apnok paitu y más al chiale atuncan Antiguo Testamento. Yo tusin ajun pastor yo alil yo tak set bilyay hiok an Antiguo Testamento y etos an Nuevo Testamento. Yul Antiguo Testamento ispichan an Antiguo Testamento atun lahon epchech panil komam Dios si ilcha el bay Éxodo capítulo 20 y palta asa pasep heb masha on galpina ho asa pasep chipina Antiguo Testamento yul con Nuevo Testamento chi ala ye an ley Moisés asa pasep chipina ley Moisés asa pas enero no, mi manculal Génesis hasta Apocalipsis. Ajunto chiala chillejón ley Moisés. Génesis hasta Apocalipsis. Más en el Antiguo Testamento chillejón ley Moisés. Entonces, hay un Antiguo Testamento chialas kati amakchi igeni amakchi eipalneni atuneptu kawal ochebil awaleptu chialay wachil palta imakchel cheek pansha al pastor yigen chut yap eni aska honsan fariseo ayap tu kauchi yije leitu yaloni santol civil el mas tele pae yeto episcuibom Jesucristo sie pae episcuibom Jesucristo ajune mestol di kamwachil yuhtol chilob yeto heb ahmul siaskadi setiu porque akawal chiyege leyaloni asa más alzan sane okay watch asa más en el ánima yoptach bom aye this is not al hunsan fariseo di ay hun sapula nepche con saduceo a hunsan saduceo di ay doctrina tol kamcha ke vincul ta ay pas exop ail Santol ayat mas kuiba Jesucristo yip anix of ail mas petiale pa Jesucristo ako solon di ay hun is ukhwan yichamil maseki palta ay sat kando makchal huno khemna ukhwan di o yichamil is siep asa pas Jesucristo mashala chesh aisi chesh aito yinch an unsip el kanoch yutol ach an unsip el kanoch chala tol ayeto hon apno pai komam Dios pai ku kahlo palin hunel ne apai tu amsa ish nitam aiwinach lahan sakalo hun kan askaeb ángeles si Jesucristo pai tishwal mero akau kuibe yeldo asposeptishin askaeb fariseo chik aito he
Shan masula el Jesucristo yueb yutul ay ya ay chiwashik an kulyu Jesucristo yet kual shebilal setyu shan kai chone setyu shan jawat ne hundi ay junel masiale ay Jesús chiwala wal ay esi kena lokta ay hunok no e burro chito yul ola nani yet kual shebilalti tom am chito allí ate no si Jesucristo paye ay esti si pues Jesucristo paye ay esti asan yinch en vaso checha asa yul iltach si lahan el eswal aska mochpan el kamnak yili yin wat yili palta asa yul aishap si entonces kaitun tu yili setietal juntan tele pail si uhieto Jesucristo. Entonces yo tu sin a Timoteo ma achama apóstol Pablo choche cham si kuiwahi set billahi ok ley Moisés set billahi ok ley Moisés Waldiles, hermanos, hasta galat sechut kuiba pachan Pablo, hijo belucham Espíritu Santo, tol a ley Moisés, amakchel mas colcha yu. Mas el kan yihbe, ley Moisés tu, mas ispichan, set modo chong watch il yul sat comam Dios. Y un Nuevo Testamento, si es que ti asan chijao ginko kul, si ha junto repetidas veces, si el país con Nuevo Testamento. Hasta Juan 3:16, ¿sí? Hay junin chancotan kahol Dios, ¿sí? Mas in chechle yugin mam. Yet what más en el maxel chin no ginis kul, si atonundo fe. Maxel chin no ginis kul, ais kinal tolay kalin toh pal kinal. Más sayap ina ley tu, más sayap ina 10 mandamientos tu. Akala masialon Jesucristo pay beskuibom, hace kuiba pay más en el yulip an kinal. Cheyalon kan el WhatsApp is pay anima. Yet what más en el maxel chia ginkul, o kol chahoch. Aspas maxel kam chia ginkul sin, lo naxayine si. Más allá te dio 10 mandamientos, más allá te dio ley Moisés. Shankay tu yili, ayul Antiguo Testamento, yip an ley Moisés, yip an ley tu si, tolchi ije la yi. Watch at sin. Ta cheje hun ley tu. Watch. Ojalá felicitar. Falta, si va Hechos capítulo 15. Sicham apóstol Pedro. Aye, wahane yetu. Ay humiman kumbal ma amas uhi. Setyo sanchea hun hijasti yip ane gentil, yip ane man judío. Mientras que hay hitchma miet paisa, ma ichcha hundi yuhe. Setyo sanchea pas yip ayep que tol chije pun ley Moisés. Mana jundu atinani mayal el kan yihbeh ley Moisés asa maxel chiak ulin Jesucristo aep chicolcha tinani sicham apóstol Pedro pa Hechos 15. Yuhtushin ahun pastor yo walil yohtach is eshanil Antiguo Testamento y esto Nuevo Testamento. Acham apóstol Pablo el yich ahab chamib an ley Moisés yeto hun ane chichon kam kulal hun peibale chichon kam kulal
Shiashkadi, versículo 5, atojilas bay versículo 5, 1 Timoteo 1:5. Chiwal to hun chekbanileti abe, yetwat o wal kan kam kulal creyente paitu. ¿Abe? Espishan pare yulco tiempo al día, hermanos. Es fruto maisat un hichkul al do un intol chihaku kulin Jesucristo ti hanta hantol chinacha el hu set yushan mashkam Cristo in de cruz atun junto evangelio tola Cristo mashkam in de cruz yuko yop tahil mas tohla necham masan el kuyop tahil yet mashkam cham in de cruz yet masialon cham consumado es mas yip amasan él Shantol amaxel chia ginkul aep tu chia komam Dios iskol panil hep chia ginkul kun shahambal maswas ne Jesucristo yinte cruz labe tu mohal kai tu chwal ain di yinundi asposon kane yo alil entonces ley hundu palta mohal tol ahun kam kulal di chiah kan hin según versículo 5 tol chiah kam kulal creyente paitu si akta kala chut khiloni askawal tol ahun kam kulal di mas okan keselo ley Moisés ahun kam kulal du amas okan keselo lahon chekh baniletu chiwauti hunelsa chiwalto hun chekh banilti ayach maape yetwas o ahwal kan kam kulal creyente paitu abi chial el masial kapas Jesucristo ahun chekh banile chiwal kan ayes tolche kam kulne hepahun hunes Masial kan bay Juan 17, masialon kapas bay Gálatas. Tol si kan ko kam kulnen ko ba hunon. Yetwa chinache el yuhe man creyente oxi tol incuibo mes. Ta akam kulal che kan. Set bilili hun chihon kam kulal di mas set yetal hun chaon chip hun kam kulal di shias kadi tachitohol ne okpae abi chicotohol ne okopa de repente hay nevanon el yin kuipe entonces kotohol ne okopa sin shikaidi tachitohol ne okpae tak amchitsuil sulaye yuhisich o malisnabal abhun shatu tak amchitsula yu yihbo malisnabal ay hunchi con conciencia ta ako conciencia kamchon sula yu ton más adelante kam setietal maxel chasmit o no kwano tak amchatsula yuha conciencia y luego sí o ahwalkan iskam kula leptu ta akapti si hep creyente entonces kan kam kulal paitu palda ay chip ehon kan hunsan wats pale chiwaldi ma chiwaldi yuhtu san common sakal chiyao ke nap alin common kane kamyelap no tap kam chico pale hunsanti hunchi hon kam kulal tu hermanos entonces un koto yuh uno sa common kuipe akaitich ala yih common kane kamyelap no si yak by chicken by common kane kamyelap no chalelap no sin ahun sansa kuipe tu tolk amchi chale payeto is kane komam Dios si un versículo ti kamyelap no
Itzetet al kamielam no lan ashka kalem shi. Versículo 7. Chiyoche hep chiok mestolal yin ley Moisés. Kashkal chitzah tek papaeb yaloni. Paltak amchinacha el yuhep setchiyala. Entonces, awal yin ley Moisés, awal tu chao que snapal. A junti mas ya pasaría to hep judíos, hep hebreos. Shan mas ipcha hun carta chich a los hebreos. Lanan pehon kanep Jesucristo, lanan pehon kanep hun WhatsApp set kolpanile. Asan setal chal Antiguo Testamento apaisi ok mitzane. Shanet un tiempo al duyat mas ipchach an libro hebreos. Chito ma kamep no wakash by templo in Balil no kalnel no chivo. Palta chitsula y elep yu cham escritor yu hebreos. Shantol tachachico kulchich ip mas kunapal set bilyay hiok Antiguo Testamento. Yul con Nuevo Testamento di cap libro chiva recomendar a es yetwache kuyu es pastores. Libro Gálatas y estos libro Hebreos. ¿Abi? Calcumasanil, manasan los pastores, cocuyes libro Gálatas y cocuyes carta a los Hebreos. Ojo, comandos que todo, y et con esa vuelta, oja seguir, va versículo 8, cocuyoni, hijo a Dios.